I mōhio ngā pauako Māori e ora anoa i te reo, me whai wāhi ngā Pākeke Kāori i tipu ake i te reo Māori ki te ako i aia. I waihanga tia e ngoingoi pē whairangi, rāua ko Katerina te hei kōkō mataira i te huarahi whakaako a hapori nei. E mōhio tia nei ko te ātārangi. Tēnā koutou katoa. Tēnā koe Gina. Tēnā koe Katerina. Tēnā koe Erana. Tēnā koe Katerina. Tēnā koutou katoa. I whakangungu tahi rāua i etahi kaikōrero i pakeke ake i te reo Māori, kia haere rātau ki ngā hapori ki te whakaako i te hōtaka rā. Kāre he mutunga o waku whakamihi ki a rātau. Rātau katoa i aro a wairua mai ki te kaupapa nei, koere hoki te tino rerekētanga o te ātārangi ki tāku titiro, ki wetahi atu tuāhua ako. I tino kuhu te kaupapa ki roto ki te wairua o te hunga i aro mai. Ko tā te ātārangi, he whakaako i ngā ākonga Pākeke mā te kōrero i te reo, mā te reo au, me te ako ā kanohi. Tēnā i te whakaako i ngā tikanga we te reo, kua roa nei e whakaako nāna. E mōhio tia whānui tia ana tana whakamahi i ngā aho karakara. Aha koa i nā nei ore tia tēnei rautaki whakaako i tā wāhi, he tino rereke a te ātārangi i tana whakatinana i ngā mātāpono Māori. Kua neke atu i te 35 tau tā te ātārangi whakaako i te reo ki ngā hapori me ngā marae. Me tana tautoko i ngā tauira 50 hemi hemi.